Halo, stay finally ngeladap kini ke vlog I ngo play dan bening do because tang am dan por shana do bang asdang kini ki vlog ki videos. It's because of nga enjoy nga le na do man siya mi ka bang sustanat te ki distraction all of that kila long no la ka jong ka perthai te to ngino mi kren ni katangan sa le da ko ka video te ka bang kwa ban ok ni ka de bang la dap le ka ni vlog ka de ka way ka vlog ka bang nga la ban guarantee 100% ba ka long ka vlog ka ba pen motivate ka ban I man see me fi te so ba ya pe ya ka ni ka video what num pen le na namar ba ide iwe ibre ini inok shot ide iwe ibre ibla phai bon ki jing ha ka interview fin da yo man ta ya ka ni ka video ka bang an so peni ka de ba ila fin da ya ngap ha ila phai bon ki jing re em shim la give up yai beteng be hadu bi in da poi sha ka thong te man tai la long breu na ka ka ba ile em pen le na ya ka sap te na kwa ba ka ne kan de ka nuksa ba ka jing ai man sim ya bro ba pe ya ka ni kham tam mi fi ki pat ba ki bo ong ba our life is like we don't have any life and our life is hopeless, but there's always a way, there's so many opportunities, there's so many create your own opportunities katang shit on bay create your own opportunities, create your own ways, and always stay committed to what you do, but have the consistency, and you will reach somewhere. If you don't reach where you wanted, but somewhere where you'll be happy. Finia poi shatate. I hope this video will give a life lesson to you. Till then, I'll see you there. Have a nice day and enjoy this video. Hello, good morning. Ngaluk nganak sukhep. Pikir dur ngar fiat pi. Kalau nak kumne kan batai ngai pi siapa. Ini iba syat iba bun kam ba ngahapan shoot kawai kasi mde banga shoot bay kasi singi te takadaw na jinjari nga bangan yo te meta kasi kalalong official ba ngan yo pendap no sendan ya ka shoot ba di regarding interviews long time no siya sto at na try daging siya pen ang nesmat kay bangadan man le see you later, bye. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, boys and girls, that is Dapale the Crumper. Ew! How's everything? It's going on good. Yeah, we'll be seeing more inside this gym. She'll be taking classes
etc. Te ngin siapit nang ni syakmat. What is there to be done? Bye. Tinggi lapoi hakajaka ka baiji kai shot. There she goes. Loudly, I can't hear you. Good morning, Miss. Now, good morning, every you last class. Huh? Do you still remember? Okay. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hello, baro ate ngalayo kalat menta bangan syong bat I aka Lina Enchantress dapale Wajri te hi Hi, Ili. te I have a ngadon kniat question pangan clear fish pang kalai jong fi your career everything te guys snap I namari lade iwe ibala Haibon kijing and they in I key answers kumno bafin yet tackle kadai kawai kanuksa bafin pek as an example na dapale namar ba bon nangi ngilong loss give up klai they pek ke example komine iai peteng baik ke ka bai kwa but mentai lapoi sha katong ka ba fi kwa ban long dai te now I'll start asking you few questions more. I have a few questions here. Okay. Yeah. Have to talk a little bit louder. Ma. Okay. Okay. Yeah. Number one, ma. Okay. Ka question kalong. Kaya ka ba pelong ya fi balong inong shot? Nga sedang man I kajing shot. Hakpo bang rang dap. Rius nem. Okay. Di ngayu I ningkong dua I para jonga. Hakata kapori dang dap saus nem. I shot a stage kadai ka dong competition kum tu. Oh wow. Di hakpo mga I nga sedang ban it kanya kajing shot ngong ani I liep ha mo. She is into the music. Ilong like she is awesome. Te hakata kapori nga sedang ban it. Kaya nga siya sedang ban shot hayin hakendong marway. Nice. Okay. Te ngalong I brio ikna ba ngam jus mo tenat ban kren ban yabun brio. Ngas mo tenat bit ban long hakajong kapertay. Bagi orang nakaparang mo introvert. Introvert. Yes. She was an introvert before, guys. Yes. Te has school mo ngam dadan parlok. Ikim judadan hiro ba kin tenat bali lang parlok ban ngam te balay. Maybe I'm too ugly. Hey. Te hadin pat nadin ang tu nga siya mo tenat ban changa sabi hayang marway. Ti hadin mga alit college ha St. Mary's College ngai I kiniki kana college hang tu ken bagi participate kiniki college week hum tu Okay. te katu ka I see mga kan ba mangaru nga di ban let nga di ban iya ka talent jonga te hang tu nga sa sedang ban take part nga sa sedang ban take part nga sa sedang ban yo confidence it's all from St. Mary's College mga yo confidence level jonga it's all from college week te hang tu nga sa sedang ban shot haki dong haki nga sa sedang ban participate hoy. Started from the bottom, now she's here. Ta. Question number 2. Ki kijing kendo ki ba lingba ka career jong fi hado ba fin dalong kum ne ki kijing ki ba filaya lingba fila sngo kum ban give up ndai kum give up. Ki kijing Kawai kajing te kada kajing dok kuma mangiru ni te pengihap panile persya katama te kabaar pade kada ka jing puli jonga kabak hanglat bangan jam siya prang te kum hasil long kisi ang ba
tang ba fin chat fin poi siya Kada. pidan kamban puli Ah. te por bang le ya ka master jonga Okay. nga haban give up nga la give up hi nga la give up for 3 years na mar bang le ka masters ka hi te ngamla ban concentrate habaro arlia Okay. te hadin ka tu kerja kau ke tidak ngalak ada puli ka masters ngalak ambut bangan wan sini ngan tap kam ngan tray kam no ngan syong hai ngom dai ken kun kiwei ma Ha. tang ba ha ka tu ka por ipa jong ken i accident Oh, sorry to Ipoi- hear that. it's okay di ipoi ICU te ha kata ka po ngan sudah puli ai so hai yung jong aru kim da don nya don tang sangut fi mga ipara jong ipa ba ime ti me isu tia jing tia ni haban te keri na mar ila long bedridden fi Okay, okay. te mga ban parang ni haban ni take care i te hata ka por bi accident ni pai pai ha ICU Okay. nga ngam financially problem long am dan shiting karo pla plus ngarang man puli Yes, ha kata ka yes. por te ngai dan bak kadon ko ka sure kan mga yo Okay. te ki yong ni set yo ngoi fi be set chat mo te filat ne man de kan ka filat ne man hikai so ngayo artat ru ka babiang pi ka pisa tengah ang okay fine ngala ban yarap mo hayi ngai tu i pai ngala ban yarap kanjat ken nga tengah sedang ban let te ngala let ya kata ka wai ban let hikai ya kata ka wai ka event Ha. sedang ban yo kibri ki sedang ban yaro kan sedang ban appreciate ya kata len jonga ani finang beli film ya chaprang be Yes, kum tama yes. sedang ban aimen sim tengah nga hadir nga perkat nga to melelei ngan le lang ngan buat kamru ngan shot ru tengah sedang ban let dancing class Okay, okay. tang ba ko wai ka jing ka hang niru ka dancing class pem yo ka babiang Okay. Kada. makila ban yala me fisha prang te hadian nga ya tu kan ipa mga oni ngarang kwa mo ban pursue kan ka dancing career jonga ti ipa pat I really thank that but ipa pat yung kilet he's Well ready done, to well done. help me ban bangan learn siya ba tengah nang tu pa nga sedang ban net siya Mumbai nga sedang man travel bit marway Good. hoy ka Excellent. hi ngatiang Nothing ru comes easy. Yes. siyang plane ru first time ngatiang ban travel na way jaka ru ngatiang tang mga shu drive you bling shu omet ngatip mi ringkat bat nga mo Yes. ay ba na mga kamle ka ika bas niyo ngalet ban Aha. pursue ka dreams jo nga te ngalet nga sang man learn ngawan shini ngawan hikai ki khna jo nga khen ka ika bang learn na Mumbai te ngawan shini ngawan hikai Okay, nice, nice. So just few more questions nganom shem shu ya ka por jong phi. Number 3 mo. Mano ba ay man sim ya phi hakalan shot. kibun kibriyo kiba ay man si mga hakalan chat ki palong jo nga kibahi yon jo nga tangba kaway nga kublay ublay ubala aya nga kanika Number sub one. ken hoy number 1 Number 1. so always him second person is my dad Ah, he's my everything ha ha ha. ka jing ay man sim ji pa yang nga ka ba ngamla shu ban sipil yang Kade, ila kade. support yang ana du mga dang red hadu man ta nadu bi iklat image nga hadu man ta idan ring kat bat ni balai ipara jo nga Okay. she's always been there for me supporting me Ha ha. there are times bang along down I feel down he Yes, don't yes, bring back yes. exercise and all I get so it. she'll always be there but in it's fine go for it it's okay you're very good you're doing good at it we are all very proud of you and the two persons pade kibangam kiba I mean see mga kibangam banga poise du kan kathang uway uday na Mumbai Abhishek Deepak Das Okay. ta one shani pabuhan I workshop yang Ha ha ha. so we katuka gram soul Yes, Hangat yes. ya? I could see that Oh. also. Di mau nga thang yu hadu man tarong amla ban siu kaliang kanya mau bala yalam yang ha kan kalinti ban kan iya nga kumni fi di ban yat kumni fi di ban let kini ki jing shat ba fi di ban shat kini fi hakani but sa iwi person pa di shrishti itaru ide na Mumbai hot may iru ila irap yang hakani pangan pois dukan ka thongkren Okay. ila irap yang po bangadon sa Mumbai nga siyam jing iya Okay. she's always the first person bangan call bangan punching up ni and she's always been there for me Okay. so these 5 persons keep along most important in my life Correct. We have heard more than enough, but I have one last message and a question from to Dapale. Kaya ka message ba fila ban ong ikipat ba baro ba Lefi fila yo small baro ba iya yung bagi sige. Kaya ka message ba fidan ban ong ikipat ba baro. okay the ka message ka mga Listen. wa ban ay pi baro kaday if you are passionate about something go for it embrace it fight for it no matter what it is
Just work hard for it, be patient, be humble, don't give up, please don't give up, just go for it. The success will be yours. Thank you. Hello, bro. That's it from us, and I want to say thank you to Double A. Maybe after this interview, she's gonna teach me some little moves. Let's try to get along. And keep watching this video, and I hope you enjoy this. Hot. Okay. Tini kay mentang yung siya penanis kawan ngalan ya mensyata. See you. Hello everyone, thank you lapoy sa pagkod ka vlog janga. I want to say thank you so much for sparing your time Dapalay, and I'm telling you guys, come for classes, it's really fun. Though I'm not a dancer, but within few minutes I learned some steps. They one shai, the film nang one shai. Enjoy her classes. I enjoyed those few dance moves you showed me. Thank you So much. Thank Thank you so much for your time, and God bless her again. So I hope you enjoy my vlog about today. So what you click and subscribe, like and share as much as you want. Hello, thank you so much and have a great day.